Wes lan? Yo! Oh! Avant que ça finisse, men? Oui, men. Ah! Yo! Ay, kok kopare nou, men? Ah, mwen chè men gen mwen kopare nou. Ah, bon, mwen kok kopare nou. Kok pou lè sa? Mwen pa mwen se bayan nan, men. Mwen men koman pe baye sa ou la. Koman sa? E ou bayan kop sa, men? Ah, mwen chè dat sa ou mwen Tale, kopare ou pe baye. Boman det sa la fe, boman det si go baye. Yo, mwen gen yi men. Ah, ante. Yo, kakabou e men. Yo kok fwa yon men. Bon, tade. Boman det ki vas pase nan bouchou de joun. Ou kage te pase nan bouchou den baye men. Yo ale. Yo, ye, wes lan? Ah, kok pa la e men? Men yi men. Yo, vina men. Yo, tok mounen men, kade si men. Di wan apen nou men. Tou mwen di sa men. Baka mwen bat nou mwen chebon ba men. Kita wala mwen men. Kama mwen ba wala men. Papa mwen bat ne men. Tok fe la men. Ako tou men. Mwen chè. Pesan la baba. Yo, men. Sa mwen gwen mwen la de la bat ne men. Ewe? Oui men. Tale, don mwen sa. Yo, sa pase men. Wapoten ba yon men? Mwen chè mwen chè ki go bebe yan. Wakat si ba yon kakabo bebe yo bari? Mwen chè mwen si. Ebe man de men, def ma chek dem. Mwen chè mwen chè go. Pon de men. Mwen wanya de chek diya men. Si yo. Mwen tou nan de yo di. La ou mwen jifin mwen de kaman. Pousi yo bouchou nan ridowa. Debi mwen vi apse pare wap binye otomatik. Ave di, yon ba la binye la, mbak kale kon sa. Mbak kale kon sa. Sa fe la men avo? Mwen ki se jet la men avo apse bouchou nan ridowa men. Pa fe sa mwen che. Nan mwen sa men. Bam di ou. Wap beze rete mwen kon, ni mba beze ap bin nan ridowa. Sa fe sa ki debi so wap binye jen avon? Zan mi wep san be ala, be yon apse pare la mwen tou kon. Sa za vezi. Mat mtou abone a chanel jwe la. Mwen change chanel la.